Reka tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza abakunzi ba Impala Media Rwanda. Jya ubagezaho ibiganiro ni Jean D'Amour Hakizimana nk'uko bisanzwe. Icyo usabwa rero ni ugukora kuri subscribe kugira ngo dukomezanye ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu bambere. Kuri uyu wa gatandatu Gicurasi 2025 Turahirwa Moses ukurikiranyweho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge yabwiye urukiko ko afite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, asaba kurekurwa akitabwaho n'abaganga, mu gihe ubushinjacyaha bwo bumusabira gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Ibi byagarutsweho mu rubanza rwabaye kuri uyu wa gatandatu Gicurasi 2025 mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Turahirwa yashinjwe n'ubushinjacyaha gukoresha, gutunda no kubika ibiyobyabwenge. Bwasabye rero urukiko ko yafungwa by'agateganyo kuko iperereza rigikomeje. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko Turahirwa Moses atari ubwa mbere akurikiranyweho n'icyo cyaha, bityo ko akwiye gufungwa by'agateganyo mu rwego rwo kumufasha kumurinda gukomeza gukoresha ibiyobyabwenge cyangwa kubikwirakwiza mu bandi. Ubwo yireguraga rero Turahirwa Moses ku byo akurikiranyweho, wabanje gusuka amarira mu rukiko, yagaragaje ko afite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe kandi ko yatangiye urugendo rwo kwivuza. Yasabye imbabazi sosiyete nyarwanda ngo kuko afite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bituma akora ibyo atatekereje no kubatwa n'ibiyobyabwenge. Yavuze ko kandi ko yafashe ingamba zigamije kumurinda gukoresha ibiyobyabwenge, birimo no kwitabwaho n'abaganga guhera muri Gashyantare 2025 kuko afite umuganga wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uri kumufasha mu bujyanama. Umunyamategeko we wakoreshaga ururimi rw'Icyongereza yashimangiye ko uwo yunganira mu mategeko afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe n'insani ituma akora ibyo atatekerejeho, bityo ko akeneye kwitabwaho n'abaganga aho gufungwa by'agateganyo. Yabwiye urukiko ko kumufunga bishobora kumwongerera ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, asaba ko yafungurwa agakomeza kwitabwaho n'abaganga. Yemeje ko hari gukorwa raporo n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC igamije gusuzuma uko ubuzima bwa Turahirwa buhagaze no kugaragaza nyirizina ikibazo yaba afite. Naho ubushinjacyaha bwagaragaje ko Turahirwa afite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe byari bikwiye kwemezwa na raporo y'abaganga, bityo ko ibiri kuvugwa bidakwiye guhabwa agaciro. Naho ngo ku bijyanye no kwivuza, uhagarariye ubushinjacyaha yerekanye ko no mu magororero harimo abaganga b'abahanga bita ku bantu bafunzwe. Yabwiye urukiko ko kumufunga by'agateganyo byaba ari uburyo bwiza bwo kumufasha no kumurinda gukomeza gukoresha ibiyobyabwenge. Ku birebana no kuba Turahirwa yaratanze umusanzu mu kubaka igihugu, umushinjacyaha yagaragaje ko kuba umuntu yarakoze ibyiza atabyuririraho akora ibyaha kandi gitamubuza gukurikiranwa mu mategeko. Nyuma y'impaka z'impande zombi, urukiko rwapfundikiye iburanisha, icyemezo kikazatangazwa ku wa 9 Gicurasi 2025 saa 8. Turahirwa akaba yaherukaga guhamya n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ibyaha birimo icyo guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano no kunywa ibiyobyabwenge urumogi. Rumukatira rero igifungo cy'imyaka 3 no gutanga ihazabu ya miliyoni 2 mu mafaranga y'u Rwanda n'ibihumbi 20 nk'igarama ry'urubanza, nubwo yahise ajuririra icyo cyemezo mu rukiko rukuru. Turahirwa rero yamenyekanye cyane mu ruganda rw'imideri mu Rwanda binyuze mu nzu y'imideri ya Motion yashinze, imaze kubaka izina rikomeye hano mu Rwanda no ku ruhando mpuzamahanga, aho yambika abatari bake harimo n'abakomeye. Akaba rero ari mu rukiko.